building lian pui mai a oma a chhunga chuan sipai chet lak dan tur an rel mup reng maya ralthuam le sipai lama mithiam tam takin ro an rel vuta khawvel himna tider thong thei tur an zir chianga sipai chet lak dan tur an rela khawvel om tirata sipai chakna lama thil ti thei ber le man ruan ei changkang ber te hnathawh dan tur an rela an vil reng bok chu building lian le poimo tak chu the Pentagon ani Virginia Arlington a oma Washington atanga ron luang luikama om ania Pentagon hi United States Department of Defense headquarter poimo ber ani he titaka hum poimo lu ani chung hian a hnathawh dan te tu thu hnuaya om nge ani engtiang in nge ralan rel engtin nge US sipai tele khawvela thunun ti ero mitam takin kan hrelo hle thung si tun truma hian apoimo na le hnathawh dan kan soidon ani the Pentagon hi khawvela building lian ber pakhat atling khawvelin do pui pani na kalpui ani mup lai khan kumsang khazakwa somli pakhata asakna hi tho tran ani a in do pui me om laya asakna tho tran ani na chan chu United States hian asipai te thununa anchet lak dan tur rel na hmun poimo tak amamo na asan em wang ani ngor taka an han sakta ga chuan kumni hnu lek sangkhazakwa somli pathuma khan official taka hon alo nita ani a design hi adang dai hle a killi neya sak ani velova kilpanga aneya heiwang hian Pentagon ti ming putir ani in chhonga a sang ani a leihnuaya chhong ni a ombok concentric ring pian mang nei office panga a oma square feet maktaduai ruk point panga a zau hmun ol a ombok sipai le civil mi in fin khom hnathawk mi sing ni tin na an thok mup mai ani building lian le zau tak ni ma se akil to patanga kil le lam top kal thleng tur hian minute somve lek se na ngaya hetia hun heklo thei tur bera an design thiam hi thil mak le ril tak chu ani ome Pentagon hi office atli ani ngot lova US sipai te hnuk poimo tak Central Nervous System of the US Military ani zok the Pentagon kengko tu ber chu United States Department of Defense ani a he department hi alam to in DOD antimai train DOD hian US sipai peng sang le National Defense Policy te kutken veka heng ba ga hian mo phurna lian tak sipai chet phung tu re lok te ramven himna tura ruam man na siam te defense budget ruam man te ralthuam siam le ti mason te sipai lama en thak na tho te khawvela remna le muana awm theina na che chhuahna zong te hi a khoitel vek bok Department of Defense si khawvela government organization lian berzinga pakhat ani a hnuaya thokpo an tam ema sipai lal ber atanga sipai pa ngai te civil mi tele reserve force te an telvek maya anin polsop na sa hle lal na le thunei na in khai diat dana chuan United States President hi alal bera US sipai te commander in chief ani nima sela sipai chet vel dana president hi direct takina inrol diak lem lo thung aya hian secretary of defense in mo aphur lian zoka ani hi Department of Defense ho to lu ani a he na chel tur hian sipai kher ruat angai lem lo bok Secretary of Defense hian sipai te chet lak na reng a en pui veka defense policy apu aduanga US veng him thei turin sipai thuam chakna athok bok akai hruaina hnuaya department le agencies sang in military planning logistics intelligence le strategy na an thok mup reng mai ani Pentagon hian United States Armed Force hnuaya peng lian tak panga avila chung te chu United States Army anni hi ramveng him tura leilama chetlachi anni United States Navy anni hian in dolong rual aircraft carrier te an thununa ramveng him turin tuipuya chetlachi anni United States Air Force anni hian fighter jet te bomber le air defense system an thunun United States Marine Corps anni hi rang taga che chhuak thei tura abik taga duan anni a tuya le khomwala chetla thei sipai anni United States Space Force
an ni hian military satellite an thununa van sang le van thengreng lama US thunei na an vong him ani kan soyang hian Branstin hian kai hruaitu bik le ti tur bik an nei thewa an zawaya thlungkhawm tu le kai hruaitu chu Pentagon hi ani Pentagon in kai hruain a soiran lo theilo chu Joint Chiefs of Staff hi ani he group a hian branch sang kan soita ka tang khian sipai officer lian tak an oma direct taka sipai te kai hruai hi an hna ani lem lova chu ai chuan US President le Secretary of Defense te thuron pek hi an hna berzok chu ani ramtana him lo thei tur an thli thlai renga khawvel tiboi thei hlo om thei an dapa a tu langa chet lak dan tura ruam man an duang chuak thim aol samzonga soi chuan sipai chet chhuatir dan tura US President le Secretary of Defense te hna thuron petu an ni tina ani chu ramdang te anglo takin United States hi chuan khawvel hmun sang a sipai te atirin chet alak tir mai zela hetianga an chet thein atan hian Pentagon hian a kai hruaya an chet na hmuna zirin regional command a siam bok thin chutianga command a siam lang sar zual te chu lo soi ila United States Central Command hei hi Middle East le Asia khomwal puya chet lak na atana ruam man ani United States European Command hei hi Europa sipai chet lak na vil tura ti ani United States Indo-Pacific Command hei hi Asia le Pacific region na US sipai chet lak na konga mo phur tu ani heng command sang te hian sipai hmun pui te training exercise te intelligence in shil konga te le US thopui ram ne na inzom na thazok siam konga na an thok mup reng ani hei wang tak hian khawvela rem na le muan na awm theina tan US hian theina sang tak ania mo phurna hlen turin atul dana zirin acha chhuak thin ani Pentagon chunga hian sipai chet vel konga mithiam ten rowan rela ramdanga thil thlengte po uluk takin an lo zir thin intelligence report an zir chianga khawvel kalphung an thlira hlo om thleng thei an dap reng bok an thutlukna azirin US hian ramdanga po sipayatir mai thina trul an tiangin ralthuam chithar duan chhuah ani thina thopui tlaka an ngai ram tenen in rem an siama mishing nuna ven him angai na lai ni a hriada chan chhuahna a thok mai thin bok thutlukna asiam donin Pentagon hi a fim khur hlea sipai lalte intelligence agencies le politician te inkara khi omlo turin ruam man na le thutlukna asiam thin Pentagon hi building lian tak ani satlia lova khawvela sipai chak ber le thil ti thei ber te ta na ral rel na hmun pui lian ber ani zok bang panga anei phena hian mi sing tam takin na an thok mup renga khawvela rem na le muan awm theina na an thok rim le Pentagon in kai hruaina le hnathawh dan phung kan hriat chuan khawvel ta na alo poimo zia hi kan hre chuak chiang le ang kan rin phak lo le mu phak lo hian ngoi rengin nan satak athok renga nun ral muang le hadam kan nei thein atan khawvel pum tan le keini mimal tan thlenga na lo thok reng tu chu Pentagon hi ani ti point soila kan soi sual viawin arin om lo we